Ja, ai fia nga ngai le vai ngo le so I le tu ala le ding le su fonga le tu radio Samoa tasi lima I va tonu amo fa talo fatu. Ile fale tua pol to mai ia Sophia Auro Leota. Ole tangata Samoa mo lea ua ia mo le skola sipi. E a o ta winai I le mata upule ta ua le audiology I le University au Australia I Queensland I dai Brisbane. Wa fo ia le faa lau te leina o le sila fia. I le fo I toenga tautua, ma le fo I toenga o nanga wha talawa antu Sophia, ma lo le soifua ma le langi e mama. Alofa, ma lo soifua, langi ma, no fionga. Ia, wha tai mo le tali ina fo I o le faa au ngani antu le tantu wala leo mo se ava no. Ina ia mo wangsi tantu filo inga, ia mo le sila fia, pa ia ma le malo sa mo, Sophia, o fese to wan fia anga I sa mo. Ia, tu sai me whaafsili ia, o on the day, whatawaa, sa mai le, a fio anga o sa tele fale alili, ia ma fale wha. Lele, ma lo fa tai ya ole mai to wan tu I fa mtalanga ye pe ona lunga ne yo la fo ole tantu penga te fa langi la University Queensland ya ole sa mo le o fi tu tono le university ile mata upula nei wa fa ngoi no le audiology e to wala mai le scholarship ya Australia fe ona e sa no Sophie la le mafu anga na la ona e now e toia o wina o e pea o tawina le mata upule o le audiology. Au lea fo iso dao ngā molo tantu o tudu I Samoa. Ia, paftai mo pafsili. Ia, o te manatue nei tu lai. Tele anutali sa o mafofa wai, ia ai petai. Ona o le taimia porkalami, o lea whakasa o le malama ma vitonu le fi mai na peo na lea whaapunga. Ia, o le mafuanga o fitfilia I o te toe agu ese mai ma Samoa. Ona o le whaatala ula tu fo I anisi fo o audiologist fo o I lato e to mai I le mata upu lea. O le audiology, o le study lea po lea o awina o tangata en whai ona ia testinga pe fua le whaalongo o e amata mai lava I pepe whatu a whananang e o lava I tangata mātua pe ta ua ia tangata mātua la tu so fua. Ia le aise tangata Samoa o lo avea ma audiologist I tonu tato atunu o Samoa. O lo iai le taimi nei ia se tamali ai o lea tamali o lona swafo Dr. Sione he's originally from Tonga Samai Tonga ia o lea la sa futu na ia lo mafau ona sa o fia la vai nga duenga sa iai sa peon silafia o au se fai a onga sa o mia foi tūlanga o le pule lango I le a onga tūlanga lua vai mea primary school ia ai petai wa o tilo I le avanoa wa o va ai foi I le so mai o le amago mai whapena ona whaasoa atu I o tātou tangata I le ngata I fisosoani I alo ma whanau e longo loa a o alo o ma whanau Samoa lo whapena ona le I ala tu wa o onga ia ona whaapele o whaia onga o se tūlanga fo I leo le upa fo I lea tu lolo o ngutu male afi whaapele whaabalbalea pe valea ia ai lilo I le silafanga po o le silafila foi o lo ia se whaale tonu I whanongo I tonu le potua onga ia pe o tu umai sa tutilo iai le ana lai ona o talia ina le whatala ula tu fo ia a nei tamani ia matamai tai fo I wa a vea ma audiologist a Australia I Sydney ia le sa o apply ia pe apalai le vanoa pe ona ta ua. Ma lo fa tai Sophia e leo le taimi mo nei wa o tawinai o I tono Australia e feo nei sa no o ai si fai longa ia nei mo mai tono o Australia. Ia sa o le pe se sila mai lo o fule sa ilo po ilo mai lo tu se Australia Awards ia o whainga whapaanga nei a tatu watu nuu ia male malo fo I Australia e tawala mai le Australia Awards po le Australian Aid o le tausanga e lua afes futolu sa mawai fo ilo wavanoa o te awai le University
Macquarie University i tono Sydney, Australia. Ia o le sa ma wai whailonga o le Bachelor of Arts with a major in early childhood education. Ia le sa whaamanuia ina I fo ilo o mei tangata. Ia ma o le ala wa tui mau fo i nei avanoa. O lo nau ta ina ia avea lo awai le avanoa le nei ma lu I tau mo I lātou fo I o lo I Samoa. Awane I avea le tūlanga I le whapea o matua soifua po o tūlanga fo I o le tangulima o lo ia avanoa e mawai a tātou sponsors po o pela o na 11 nei mai le Australia Awards. Leli. Pe ona e anga va o le fo ile wala e ini vainga fo I silsila ye I lantou ye tu I lantou an tanto scholarship nei. Ina ia e au sia vanto a mo le avanoa le mai Samoa nga I Australia. O iai ia le link po le website fo ia le office Australia. Le ngata ia Australia ia e whapena fo I New Zealand. Ia o mawhai ona e alu e saili. Ona e susila no le I vaenga lava e tauna e whaatino ina I te anga vaai. Ia e le whapela wa o mawaina le vanoa ona sa o Samoa. E tilo lo wanga vaa, e tilo fo I tu lava I lo experience o ai tu ai nganga duenga o lo e whai e tani nei. Ia ai po le a fo I se o nau ta inga e te to e le tauni whape te saua e mau le vanoa. Ona e whapele wa e nofo Maui Australia ma le toi fo I Samoa. E tau ona I so nau ta inga e toi fo I tato watunu e ina ia. Ave le avanoa I isi tangata ma avea fo I ma ave fu au le leitu ai ngā avanoa whapea. To be an advocate for such opportunities. Mo I lātou lo whapenauna nau ina ia apalai avanoa whapenei. Le link man of up. Il temi mo mua o e Australia na ye ni lu tau fo le na fianga ma o le tulanga tau o onga ya wa le minta wantu ya lo tu le ai ngai Samoa ya e fai malanga tu ona o le sa ilinga o le poto malentama. Ya sa o le ya pe yo le lu tau tele lava na o le misi o le ainga e mai so tu ai o whanau ya mai so matua ya o wo mai masani ya mai se fe unga duenga sa fa penaona ona whiangai mua. Ia ai o le loto lava whai ai mai wha moe le ali. O e le ai se me whaingatai le ali I pe o la le whaupunga I le tuspaia. E sa o le leia e wha moe lava I le tatalo, wha moe le atua mea uma, and everything will be in place. E te le yo lui tau o le culture e se mo tatu watu nuu. Ia ai petai au mai lava you have to keep your eye on the prize. Ma wha moe lea o lo o a o mato mai manga wa au le a mau. Le a toi wha fo I atu si o tato watu. Ai me se fo I o le ngata I le tu le community. But e mo to tonu fo I o le a inga fo I ai me se fo I o le o tau singa whanau. O le a se umi o le taimi lea o le anto si ai o ema e au maui Australia a wala wale sa ilinga o le whailonga lea o le audiology. Le ai se umi. Ia uma le luafe lua lima ia Novema. Ia le umi ai. Pe o Samoa lista mani ina na emo an mata uma. Ia e vavea. Ia le loko ia e vavea na uma. Wa o lo sau mua e tolu ma le afa tausanga. Ia ai wha manu yanga fo ia te toi fo iai. A uma tausanga mua. Ia o na maua le o lau amanua te toi fo iai e asi ia a inga ma wo fo I. Ia me se fo I o wha polo lo wha tani mai Samoa. Ia pe awa pena iai. Ia ale ai. Ia e no fo I nei wha a uma lege a onga. Ma sefe nase leni a wana isi alum whanau o lo fio mai, ia waitotongi uma le Australia Awards ia vaenga uma. Lele, ia o lea ngā fui nau tātou teknolosia pio na tātou whangaina le vaenga o lea wauli fui le. Ia pia le ki Samoa tala noa ia I taimi uma e whai e le vaenga le Samoa e whai ma wha fui lele o e ngai kia rua koe kia o ngai kele o alua koe ngai ki kau apo e ngai Australia.
Mai ala le lua tau sanga lea. O le a se mo o mia o iai o le tu inga ngā ruenga le tu tono le tātou turu. O lena i tā ua sa avea o e masui pule i lea o ngā tulanga mo mua lea vai mea. O le asa mai tau wha whaia onga wha pule a onga. I alo ma whana wale tunu u. I le mo mia o le tu inga o ondanga e iai lava so tātou sui o lo tu mai. Ia, te lea mo mia. Ona o le taimio o ngā lua i Samoa, e le ngata o le whaia onga. Ia ai sa au waifo i tono le li o le o whaapotopotonga i lato o le ngonoa, po o le awainga i mātou i e whaadili wina le ngana whaatanga. Ia e te lela na awai o mātou sui i visits po o asia singa fo i a onga i no itua, ia e mese fo i o tono tal whaatai o tau langa i pia. I le tau au ina mai o le data po o le au ina mai o le hearing test lea mo tamaiti. Ia o loo te le lava ngā duenga ni whai ona whai pea whaapea ai le awhina ngalo le adi ai tau luk manuia ia whaamoe ngā mtau mwhainga. Ia o le am whai ona o fisosoani i a o ngai tua ona o nisi o mata au ko whapea nauna a mata ona ina terminate, not only to do with the clinical side of audiology, but also educational side. So in the whai ona o le vai aso lona wha o le whapena ona whai ona o awai i le team po le vaenga le o tua i a onga i tua i tonu lava o Brisbane. Ia ma o mai ia le whaatino ina o hearing test i tamaiti a onga. Wa uma lava vaenga ni whaun whaatino ia o le nā leo le a otu fo i Samoa. I le ngata lan whaun nga due i le tu fo lefso soani le atu no ulau tele. Ia ai i to tonu a onga te tasi tonu Samoa. Lele. A whaila i se tasi o le mai mo mai fo i lele o le iailo na interest. Ia pe whaapea. A whaila o Sophia le tangata momo. O ke manga o ke longa lua pe u te lon tolu pe lo na wha. Ia wa o le te lele mo mi o lea au nang. Wai mai ta wantu fo i lele i le ngā luenga lea. Po le matafa yoi lea. O le au ina tangata mai whafo. Ia ono le un tātou tangata o lo qualify lea au nang. Lea se fautuanga mo i lan tau ia e tā pena ma i eilo lan tau o langa o auina. E le ngata i Samoa. Ia fa pefo inisi alo Samoa lo tono New Zealand ma Australia. Sa o le lei. Ma nai ai o le fisili lea. Ia ua ia. Sa o ai le tala fo i lea le fasfai upu fo i lea le slogan ale Nike. O le Nike. Just do it. Apalai. Su mai a fio mai. A tonu e otu tausanga fōua iei sisi tangata e mwhai ona whaamanu i ne lava nua. A lewa o iei nei, I'll be here to help you. Because e le na o se to atasi e mana o mia i le avanoa nei po ngā ruenga nei e te le i o le fisosoani e mwhai ona toi whaafo i atu i tonu si o tātou atu nuu. Ia ua Samoa la alaa, tātou woi luma, koutu luma e peo le upule, masa mwha alongo i tamaiti ea. A wato e tilo i tua, ai whaasanga ngai luma. Ia a maua sa wanoa e te apalai e leisi, lawa au te taimi nei ia le application. Mo le tausanga fōu, ia po le semester lunga lua. Ia e mwhai ona, give it a try, give it a go, and then I'll be here if you decide to come to UQ. Ia ai le ngata i le UQ, le University of Queensland. But o lai offer for the same course, i le investere sa o iei mua i Macquarie University, Sydney. So either one, yeah, give it a shot, and then you'll get my information. Le leila o fionga la o emaili, yeah, I message for you to contact my Facebook, why va al Facebook my messenger. Yeah. I'll be very happy to help you out. Ja, mole antulanga nga whaaptai le ringvaenga o le aso Sophia i le whaaparoina fo le taimi au i lava o le nai e pisi o lewa toa tau mamanta ia leolanga o oina fo i tonu o Queensland po i nai Brisbane. Ia whaaptai tele mole avanoa le Radio Samoa o tātou whilo iai. Le ringvaenga o le aso antonu i ele nau tainga. Ia avea malo i tau i nisi. Ia e anga i atu i tau avele i tu ai ngā matafa ioi fo.
ia ua fai o nai ai le sui mai tonga I tono le tātou turu whaamutangi o le ua si I lunga lo au e te alu atu ia awa o mai nā ia o na toi whaasoa tu fo I lea mō le tātou turu I Samoa ia o le ua le o mō makwa lawa mako koea ka ko fo mai maka ko loia maka ko ka muka ia fai o se tasi leo o nanga e mō mi e tele tono Samoa fa malo le fai o le faiva malo le finau ia malo foi ia le tausisi mea pito le ia wa ia se lumana I manuia ia e fa pe foi ia le toi tu antu le tau au ia wa le vole tau tuaino le tantu tu I Samoa ia la fortuna ia mi sau sandanga muli ni va ngo le so tilo o le mai mo mai nisi o nai o tau ainga ia o lo o la tu nai Queensland ia tu te filo ia se ten ia whaapatai mo lewa noa ia le ai le toi tele ase tala na o le nganga whaapatai lava ma le whaapatai fo I mo le mana ia mai o lo nei tangata whaatau wā sa lilo I manatu o le whapena o nā mana ia fo I pe maua se ava noa e whaatau no wai pe whaati noa le nei whaatau tanoanga ai whaapatai lava I le ofisa mamalu ia me se fo I o lau fionga mai lato uma o lo o pulea le ala leo le Radio Samoa whaapatai manatu mai ia whaapatai atu fo'i nei ainga uma lava lo whaafonga mai po whaangolongo mai fo'i so se I tu langi lava po tonu fo'i New Zealand o tele fo'i ainga I nā ia a whaile mai mua mai po whaafonga mai fo'i ia malo ni malo le bula vinaka ta alofa lava ia ai o alofa anga o whaamanuianga le ia te au o le manuia mai le atua ai tatalo mai tapua I mai ia tautai le li I ngaruenga uma ia whamanuia atu fo I lau fionga mat por kaname tai ia whaatai fo I mo lewa noa ia ai o se tala nā nei tu lao le wa onge upu wa onge manatu o nei e mo I lava o le ia ainga I nei ia ai pe o le loto atoa mane anga o lo o whapenaona o nei Samoa tami nei e me se fo I o wenga sa fianga iai ia me se fo I o se o tua apo se o tina o lo tapo I mai ia lai asai le sa peta leota ia mo ainga lava whaatai lava ia le dawa mai mo mai le tātou tunu le divainga o le tātou polkalame le whalitua pol tamita ia Sophia Auro Leota ia o le skolasipi mo lea Samoa I le mata upu leo le Audiology lea wa amantau na utawina I tutonu o le University of Queensland I Australia ia maruia lo o le whaiva le ni tausanga ia tonu sea so mua o le whapela o na tātou toif so ta iei fo ia po ani vaenga na o iei le tūlanga o ina I tonu na tunu ia ai sau se taimi ia toi taliwantu I ainga lo whaamuli mai ia na ole antua lava tātou te whaamoi iai ai maru ia tele le alo antu I le tūlanga taua o ngai le rei tausanga ia mauangi misi lau lo salio ai maru ia tele ia le rei ia vaenga o le aso polkalame fo I o le awhenga iai tai lava ia le dawa mai mo mai le tātou tadu o le whalitua po le tumaitui foi ia Sophia Auro Leota o le Samoa mua lea o ia maua le skolasipi I le University lea a Queensland Australia I le mata upu lea tau Audiology ia e pei o nei ai ia le siangina lea o le whaalongo a so se tasi lava I Samoa wai e le kaimi foi le a ke lea kule wana au le kamakiki e whame pe umai ke whakanga whaipe ke whakanga whaipe ai leilo e le io lai le tonu le whaalongo tamaiti ia whape ngā vo isi tangata ua mātutua e le kaimi vo le tau whaale tonu ai ia le whaalongo ai a kako wo o le meka kupe e o le kaimi ranga e vave ianga o whaipe ia o ngā o le whila whamai o le amere e le io le tangata vo le lai kau whaale kongo le whaalongo ai a whape ua kere aku whaale walape longo winga ranga ke whakanga whaipe